Malolo mali e hou e ki moe lele e tonga kotoa, fia ki utalitali lele ki mo tonu, ki o mo ngā hiongongo mo le tio kai o ai televisione tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Mole mo uye talavouta o taha tolo me i holonga tukua ki iki he soki he uhila. Ka mata i he ahoni whakataha aho tolu e ka minista lao e kominiwe lio ka o ke e minista lao ka koe tokoni pale mi ao tonga ni toke tā vidia mi Latu. Pea whili toko taha ko Tonga me he University Pacific Tonga vai Tonga nike ne taki i he whānau wako whakatoa o University Pacific Tonga. O kuto iei pe ngāhi tala noa kehe na iangi pe ai tawakai ki ngā hiongongo me he malae o e sipoti, kai o maai tu o ngā ko ia oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki kua o Liliani Polotele. Kua le koti he poto ngāwe polisi e fuafua mate tua ki i koe tupu e ni mei he mau e he uhila. Ko e pekia koe talavouta o taha tolu me i Holonga Tongatapu. I he whakamatala to koni komisiona polisi leo leo hala toha tau whana ane pehe nei malo loe pekia i ha whale pe i hona api no fuanga a ia koe whale moa e ni. Nei hoko i whakatūta makini i he whiawhi tōna ki koe aku o si. O whapau me ngai whamatala ko la tānaki wa ume ke tai mini ngari koe pekia koe ni koe mau he uhila. Mai ulo tonga kei hoko te ngā ue kau polisi ki he tupua ki he whahoko ngā ue ki he mea koe nai hoko whatama koe ni whataha pia moe wharemaa ki whapau e pia tupua ngā pekia ai toko taha koe ni. Ka koe tuunga koko awe tai mini ngari koe wae ana e ngā ue aki ki whare pekia mana e ngari na e lavea wae au mawai e matapure koe ni he uhiata kau kei hoko ate ngā ue ki ai e lama toki i whapapau. E whai ki iki pape ki hono whamao po opo e tupuanga pekia i tamasi i tau tā tolu koe. Mea koku maine dai mini koe ngepe koe ki whare moa pea api e pekia. Mea ku iai e waia uhila ki he eria maal koe ne koe patau ke whamatala ko mai kau polisi ke lava whapau pe koe hae whaunga ka toki pakatoa ngai hake peku mau he ila ia. O kute egi mahino i lolo tongani pena e malolo pe i hono api no whanga pena e toki malolo i hono lelea ki i ki whare maha ki ka o koko atu e whakatotolo ko e kau polisi ki ka vingani o whengai aki me poto ngau e moe ke hui ka whainga mali e ke wakai i ai tupu anga to tonu o ene malolo. O kulorotonga kaua te minista lao ka koe tokoni pale mi ao tonga ni toke tāwiria mi Latu ki he whakataha lahi aho tolu e ka minista lao e ngahi whanua kominiweli i Nandi Fisi i he wikeni a iene ka mata ai ni pongi aho ni. Ko e whakatahani o kukau kutoa kia i ngahi whanua me mipa i ni maono i he kominiweli o kau ki a tongani. O ki he whakatahani me i tongani mo e whakahinohino lao a tonga sio ne siswhamo ni kola whiaki me i he whakamau anga. Le te atau kampo mo e whakaiki. I whakamatala e tokon bale mia, toki tāwilea mi Latu ki he ngonga le tio tonga i he pongpongo e aho ni nā ne pehe. Koe taha eni i he ngai whakataha anga lahi whakawaha apuri anga i kau minista lao mo kau atensen yale o whakate whito i he ngahi ngau e whakalao. Aia i he tauni, o ku mei ke whakate whito i nau whakataha i he whie mau ke whakamalohia e pule ai lao ki he kaha utu uloa tau te whito i he kuonga kuolahia i he wheliuli waki. Ke keitu mau pe a whakamau totonu. Koe tau bua whai koe whime whakatae i he tauni. Aia i no ai whakatonga te whinga piki whanga o hahaliliu whakatonga ke. Ko ano taula tuu pe koe li taula e whakamau totonu. I ha tahi o ku whiliuri waki. Aia koe mei nofo i he whakakau kone koe ngahi whanua e Pasifiki. Ke whakamalohi ai pure ai lao. Pe ke hoko pehea te ki kahau.
Ai ko whakataha whaka ni ko ka me mi pa whanua whaka ni mao no nau me mi pa e Commonwealth. Peo kaua tonga ni pa ko whakataha ko ni o kuia ngahi isi ulalahi whai kia tala noa. Ai ko mea urua ki pe ai whekau akau ai me ngahi ai tau te whito ki ngahi whaulao. Pea bono whakapapau i o kupure lao e ngahi whanua ko na ko Commonwealth. I he ngahi kaweinga ke pe whai kia tala noa o hange koe ni koe kaweinga ki whiri uri waki koe a ea o kau kia i pia moe kaweinga ki he pure lelei pe koe good governance koe whakamau totono koe hono toka ngai kina e ngai tawhaaki ke e ngai totonu ai kakai ai longa i whanau ai kakai whiwhine ai kakai unau toule ke leka ai ko ngai kaweinga whakamaman lahi pe whahano tala noa i maupe ka goe ni kutoi ki mei kutoi ki tuku hifo e ase ni tai whakataha koe dauni ke toi ki moa fō kasi. I whakataha angani, e whaia e wakai e kau minista ki ngai whaunga e mauai e he kakai a whakamau to tonu, pia ke nau whekumi ki a ngai whaunga tene veteki ake ngai āwahe o kune whakawhi ātungia i he whenga e kakai ke mau e whakamau to tonu, pe koe whenga ke mau honau ngahi to tonu whakalao. Koe ola me he whakatahani e whakahoko atuia i he ofisi whakasakei tale Commonwealth, ai o kunauroro tonga ngāue whakamalumalu i he tuutuuni ngāue ki he ausia e whakamau to tonu. I kai ngatai, e tokoni e ola e mau me he whakatahani ki ono whau e asenita ngāue ki he whakataha lahi e kautake ngai whanua me mipa e Commonwealth, pa CHOGM, ai o amanaki ke whakahoko i Antigua mo Barbuda. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko Ritea tau kapo. O goki me ampastoa tonga ni ki he kautaha i ngahi pule anga whakatahataha e whie mao ki toi whakamalo hiangi ai ngahi mea ngāwe whakateknikale ma ai ngahi whanua i ki kei langalanga hake ki toi lele iangi kai malawa ke ngā unu mo tupulaki ki mua ai nau langa whakalakalaka. Ko hono whakamamawhai eni e he His Excellency Viliami wa inga tōne loro tonga whakataha lahi e kōsiri o whakaekonomika mo whakasosiali i New York e Amerika i a wike kua osi. Ka koe whakaiki ki mo Senorita Tuiwai. I hea ngongo tuku mai mi he potu ngau i ki muri a Tonga, nei pehe i tōne o ku mahu inga ngahi tānak whamatala me ngahi mea ngau i wha teknolosia. Ke i he tuunga o toi lelei ange, ka hui ko tāhea ngahi whaunga e malawa ke whaia whaitu utu lelei me iai, ai ngahi whanua i ki langalanga hake i ha palani tuu loa. I ka ingatai o ki ai me tokanga mo ho haa me ngai whanua i ki langalanga hake, ai alo ke toi lahi ange ngai nunu a kovi whilili waki oi e a. Toi hoko ange ngai whatamak whai na tula, pehe ke i kai ke lawa o whiau, ai ngahi langa whalakalaka ngai whanua mga tuunga, me i he keisi i ai vi malawa ngai mea ngāwe o ku mau he ngai whanua i ki. I ene pehe o ki ai ene tui, ka lele ngahi tānak whamatala e toko nia ke ngai whaitutu un lele e kautake ngai whanua, mō tataki lele e nau whiri whapotopoto ke ngai whanua takitaha. Nāre te pehe toko ni eni ke te mahino ang ke kautake ngai whanua lalahi, pea motu umali e ange e wesia tamaki, mo ia usia totonu o kwe au whaka me ngai whanua i ki langalanga hake. Tupo me ngahi ngawe kovi pe langalalahi o kwhai ngai whanua tu umali e ange, i he mahino o tukuange mai ke ata mi he nau ngahi ngawe lalahi, ai ngahi ngawe kasa o kune wesia e atakai, mo whakatupu ai ngahi whelili waki oi e a. Kai kei koe whakataha angani ne kāwai mohanoa lea e ngahi kawinga lalahi, pia mai palani ngawe tu uloa e ngahi whanua i ki langalanga hake, i he tau hongo furu kahoko, ai na e tali mo whakatuu i he tau wanoa wawha, i Antigua mo Barbuda. Ko ausia e whānau wako kuna wako pe mei tongani i University o Pacific Tonga ai makamaile fo o i lakanga whakataki mai whānau wako whakakatoa o e University ni. Ko hili eni hono whakapapau i kua whotu e toko taha ko Tonga o guako i he waa koe University tongani ki lakanga taki whakakatoa e whānau wako ai e kuna wako i he University i he tauni. Ko wahi whanua tūpola mo i talanoa ko ia. I he whamtala kutuk mai me he University o Pacific Tonga me suwa whisi,
Ko Filia Matapule me pele hake ko istolo siale ke ne hoko ko Palestini fo o ia o sinonga au e University ki hona tatake whanau wako pe ko USPSA Federal. Ko sinonga au e koe ni ne pule i pe amutatake whanau wako whakatoa kuofi e toko tolu mano tupo kuna wako he University ai au whamalmalu ai kotoa e kautaha o e ngahi whanau wako e ngahi whanau me mipa e taha ua ai University o kau ki ai atongani. Ia whatala noa hanga tonu ai ngongoni ki a siale na ni whahae ni whiawhia hine au sia e magamaile fo o koe ni. Ko e kuongo i koe nā kumau koe i hano whili koe au ki hoko koe se apa me Palestini o USP Student Association ki he tau wawhi wano. Hono mo ni nā whiawhia he mao whainga maari e pa mohon tuku mai e whalala e kau Palestini o ngahi kempase taha whākon koe a USP ke te au. Ko e whiawhia pe koe ngā keke ngata pe koe ngā e whakahistoria ki a te au. Ka koe ngā whakahoko whoki i tonga kempas. Ko fofo time fo ke hoko ai hata he whanau wako tonga kempasi ke ne au hake ke tu unga ko ia ke ne tataki ai USPSA pero Student Association Federal whakata ko USP pe aku ko na o fia he hono tuku mai whanala ko ia pe ai kai ngata ai kana aku lau pe ko tapua ko ngahe taula he ku ngau e ku ako he University Pacific Tonga i Tongani pa mo ku hoko ko e Palestini ai whana wako hen pe na ako dedicate ku timing a ko pa ki he ku ako pa mo whana pe ko e taun o ku while ai au ki hoko tu ai ngā oe ki he whakakatoa ngahe kempasa USP pe ko lau pe ko tapuaki mo e ui pa me e ki ko ngā ke u hoko atu e kutokoni pa mo kunga we mai whanau ki he region. Ko e whileo istolo siale ki laka ngani ni whahoko ia he whataha na tau taha i ko slio whanau wako e University ni whahoko i nanti fisi whahosinga o e ta uko o si. Ko e rifitongi e matapule mei fisi ni i he laka ngani he ta uko o si. Ko e tokoni kia siale he ta unika e matapule India me wa ai University Lautala ko kaushi kuma. Neongo o kia e ofisi ai sinonga au e koe nisu wa fisi i ului aptanga e University i Lautala na whahai siale tene whahak whatangia pe mei tongani. Na ne toi whahane i kai hane tau mua tene au ki lakanga koe ni, ka kei uhiko ngahi au sia mua ngai whalotolahi na ne mau me ngai kupu whikau aki, na ne lotolahi ai ke ne kau he kau kantiteiti ke pole ki he lakangani. Kono mo ni ana ne kei peke aha ku whakakau ia aku teu au hake ki he tuunga koe ni ki he te hoko koe Palestine whakakatoa o USPSA Federal USP pe kono mo ni na ku mako koni tonga kempasi ko ku na whakafofua pe ku ngai ko ku iwi ko na ko whanau ko petonga ni na ku tokanga ki ai he ku ngawe ka he no whiri au ki hoko koe Palestine whakakatoa kon ko Student Association a USP mo ne ngai kempas ke ke tafa na aku ngo pe o ku tuku mai e whalala kon ko ai i kai ngata pe he kau ngā ue kon ko USPSA Federal kai o māwho ke kau Palestini kon ko ngai kempas ke he ko USP ke u hoko atu e foiama kon ko ai ngā ue kon ko USPSA he tauni pea ko ngai tau ki mui na ku kau pe ki he Federal Council kana e i he whafofonga pe o tonga ni pana aku lava e o si o ke ngahi mata vai pa ngahi malohinga USPSA mo ngahi mea whi mau ke whakarerei pa koe uhinga e koe na aku pehea e koe ke u kau he whili Palestine koe tau koosi koe ngahi ko ilo i pepa mo ngoi e te au o kuai e ngahi mea te lava o whakahu ki he USPSA pa mo e ngā ue kon ko Student Association ni ke whakalele i kai ngata pe i tuunga ko USPSA he taimini kai o maafo ki a experience ko e whanau ako i kai ngata pe i tonga kempasen kai kau whokia pa mo ngahi kempas ke e taha whaa kon ko a USP. O toi pe whoke a wike ua pe whotu a University pe koe uhi ke tak whakatoa e ne whanau ako toa kua koe University he tauni pe koe uhi ke tonga ia ne tuk mai pe siale ni whalotolahi ke whanau ako i he kamataanga e tau whakaako wanoa wao no. Ko e whakalotolahi atu mo tala mono atu ki he whanau ako hana kotoa pe a USP i he semester ko ni. Tawanga ke mo mauha semester fia pa mo whaingofua ha mo whanonga he semester ko ni.
ke kawa e ki homonga he whenga hana kotoa pe. Ka iai hamonga he mea ko whia mao tokoni, pe koe whia mao hamonga he mea whia mao ke whakahoko ki he USPSA, o ko ata pe ke mo mea mai o whakahoko mai ngahi mea ko ia i api ako, pe ko homo contact mai pe he ko emaili a kope. Kai he ko istolo siale ni kakato e ni ako ki ono whai longa ako i he sio kahalafi me historia i he tau ko osi, pe ako hoko atu he ta uni ki he levolo postgraduate diploma. Maa ngonga li te o me televisione Tonga, ko au vai whanua tō Paula. Ko whakaata mai eni ki he kakai o e whanua, e whainga maali e vouti ki he whine moi o kune mao e tokanga koe he interneti, pe mana ko ataha i he interneti, i he whiau i whirimisi hoi hoi fua e Pasifiki o amanake ki whahoko, i he wikeni i Nandi Fisi kamata eni me he aho tahawa. Ko e hili eni hono whaawa mai ai whainga maali eni i he interneti, i he pesi mitia wha sosiale pe Facebook, i loa ko e Miss Pacific Islands, li te atau kapo mo i talanoa ko ia. Ko whiauhi Miss Interneti, ko tahai ai ngai whiauhi, pe ko hai e whine mui, tene mao e tokanga i kakaito o lahi i interneti. Ko whainga maali e eni ke whili atua i he kakai, e toko taha o nau poupou i, o mei ke taktaha poupou i e whanua, hona o whafofonga. O i kai ngata pē hona whakaata e whainga maali e maai ngai whanua e Pasifiki, ka o whainga maali e pē ki a taha i tua pule anga a tau te whito ki e kakai Pasifiki i tua pule anga atu. Lolo tonga e ni, ne whakailonga i pē a neafi i hao wau lotu, ai kamatai pē i he wikeni e kātoanga whi auhi whilimisi hoi hoi fua e Pasifiki. I he taha e ngahi whai anga lotu i vutua revu i Nati. O mahino ki o ngoni, ne os whakahoko ai o wau whakawhi iloa ki i he wike ko o sipe, o whakafou i he interneti i ha Zoom. Pea koe fuafua taimia i he tanu no whakahoko mai whi au hini i ha taueni e tonga fulu tupu. Aiana e toho heni mo whika whakahoko ki he whi au hi e kauwhine muini, mo ngahi ka veinga lea ki whakate whito ai hono whakawhihu i ki nau tolu i he uluaki whi au hi whaka eke. Aia nai whiri ai i he Miss Tonga, siosi ana Patricia tau mo e peau, he whakafofonga whika uluaki, mo ka veinga ke whakamaunga ki ai e uluaki whaka eke, koe ātakai mo e wheliuli waki o ea. Ko whi auhi ko ia e whakahoko ia i aho tahaua ka koe pule lulu o wikeni. Kai kehe, ko lahi ngai talamonu ko tukuat e he kakai toko lahi e mitia whakasosiale ki e Miss Tonga. Ko uhi ko whi auhi ko ne pole ki ai e wikeni, ka koe kalauni e whilimis hoi hoi fua he Pasifiki, pe Miss Pacific Islands 2026. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, kuauritea tau kapo. O gulotonga tau hia malumalu e kau polisi ma tā pule tau ni manoa mi havelu o whakailo ki e hia whilawi i me whaitoko na tapu. Ko hili eni hono puke ia he kau polisi lotonga ngāwe atu e kau polisi mga atu unga mea whakamatala ni nau mao o whikau aki mo na whakatau pe tu whaki atu e whaitoko na tapu aisi i a api na whaanga i havelu. I he whakamatala ko tuku mai mi he potu ngāwe polisi, ne ngāwe atu e kau polisi o whakatoa ngā i whakailoani, o gune mawahe me ha api na fuanga pia whai hono Moimoi i ha e kau polisi ki ha e lea pe o whiki ha api na fuangani. Na e whainga hola ai matapuleni kana i kai ki hola le leo mga tuonga pe me hono poke i ha e kau polisi whakataha mo mile mila whaitoko na tapu aisi koe nau ngawe aki ki hono mau aki whaitoko na tapu. Pānga tonga, me lele me ngahi nau whaka elektulo nika ni ngai aki ki hono whakahoko aki koe ia o i hia koe ni. Kua whakailo ai whakailo aki he mao me whaitoko na tapu tai whakalamo hono mao mo hanau ngawe aki ki he whaitoko na tapu pe kemikale pule i. O kukeituko pā i pe potu ngawe polisi ki ta ofi mo whasisi a hono mao tu whaki mo ngawe aki koe ia whaitoko na tapu tai whakalao i he whanuani. I kei ngatai a kukeituko atu e pe ai whamamafa me he potu ngawe polisi maho inga ko ia whengai aki whakataha ki hono lipo ti atu ha whahinga whamatala pe o ku mao he kakai o whanua whikau aki pea mo e whaitoko na tapu ko hi ka whahoko ha ngawe ki ai ki hono tau i ko ia whaitoko na tapu me i tongani.
O nia ngongo whaalota whanua ia ki Hawani, koe ngahi o ngongo mihe malae o sipoti, hoko maia o kahili eni mō pie a olie. Maloma tau ki whilonga ki koe whakaingia malae o sipoti. Ko whotu historia who o ngahi korisia saswasiliana tau atai na o Tonga i Tongatapu i hono whātatai e ngahi apiako koe ni o whahako e sport whawhare ki he whala hoere ni. Ko hono whahae ni be me sea ko mit sport e ngahi korisi, whawhekau hingano hala uwhia ki ngonga le teo mo television Tonga he mahino, na ka kātoi be he whalaite a sport i aho tolu a ngahi korisi ni. Neo ngoi heke he o la bea mo e alo tāmaki, kana e lava he korisko tupou ke tain le rei he korisko insalo te mo e ako maalunga ko tupou ke api ko toloa. Nege mea e oiki whae mai ka tai whanua ko senturi ua e lotu i tongat. Whailonga e taun. Ia hangi o ku whae ki spoti na tu whae tau osi, ko konga pe ia. Ngahi ka au mo nga tau pe au e kātoanga o whae e siasi, e senturi ua e lotu. O whataha i kotoa e ngahi ako e siasi, o whae e spoti whawhare tau e mheui ke ku osi. Me te pehefoki e halau fia koe ngahi e poku whaou ko la kai ngahi korisini, koe konga i e kātoanga e senturi ua e lotu, kai pehefoki e kātoanga e koriskun sālo te, i he senturi e apia ko korisko tupou, i tau te au o nongo fulu. Uike ko osi, me te kamaka me ki historia whaou ia, koe spoti whakataha ko toa e ngahi ako, e se especially ana tau tai na tonga, na e whawhia. Me te ngahi whakailonga, ngahi lea whailonga e taun, te hangi ngokulau, senturi ua lo tu, kau kei mo e tau senturi e konisa halote, na koe taun, whailonga e taun e te au mamoa, e konisa tupou, e mo lahi pingahi mea. I taim te tauna e whawhiawhia ki he whanau, pehe ke ka wakatu toko, au maafo ke mātua tai whanau, e malama ke whangari āri he whanau tare niti a terita, i he aho e tolu koe ni, i he sipoti e ngahi a piakoni. Kaupe ia, i hono kātoanga i ngahi ia, mani tena e whawhiawhia apito, o te whamon peki ai kakai e ai mātua tai whanau, o mai kau whai ako, mai whanau ako, ngahi ako anga korisi kotoa e se suesiria na ufiefia e lawa fai a spoti whakatata o ni pena e ola lelei apito ia ngai tare niti fo ou ia ngai tare niti lelei apito na e asi mai i e whiau e kone ui e ko osi fiefia e taha e loto e tai fiefia i e lawa fai neo na e uha lahi apito kene kegi e hanga e uha o ta ofi ai. Nei fai e si o kuna e lele ian e spoti e uha, e spoti e furo tola ne fia pe whanau, e whanakakato e spoti ko ni ngengo e ai uha lahi. Kai ki he oku whalalai pure spoti ai korisi, he mau taimire e whanau, te teo e pegi whau spoti ngai korisi, ai ko palani ke whahako me aho ta wha ke ta fitu o e pereri. Na e whaariari he whetu hopo Tonga whanau i Aokarani no Sila ko George Holani i he whainolo ko i e whehakapulu wha Amerika ai Super Bowl i he ahoni. Ko ia na e pakihi ai e Seattle Seahawks mo i New England Patriots e whainolo i malai tāla ko ia ai San Francisco 49ers ko i Levi Stadium. Na e whanau i e rea kola i Seahawks i Aokarani e tutupuha kei o ni hanga ki mua hik whanua mono whamiriki Amerika. E whawhiawhia, e whamatala mehene tāta e ki, me i he kolo ka wāngelo, saia Holani, i he lava mea hono fuha moene pehe, ko tā vau ene tō nahi ke te ia i hene tupuha ke. Na e whakawhoki e saia hoku taimahakulea hono whamatala e karuse whai, na e whau mai hono whamiri o malawa ke au sia George, ai tōnga maalunga ne whekumi i hono tare ni ti. I te me tahuku pole a George ke talaki hono konga tonga. He ne tui e tā wāla pe mo teunga whātonga he wheitu o whanonga ki ai pe mo ne whaari ari ano konga New Zealand mo Amerika pe hau pēni ki mua e whainolo ko ia e whiauhi he honi. I he taimne tau pēne whamalo i ai pe saia e pōpō e kakai tonga ki ano whoha i he amanaki ko ia e whainolo pēna ne whahafoki ki he NFL a Australia mo New Zealand ko tāmpua ken ki a teia mono whamiri e au siha whoha koini
ai whainolo ko ia whea hui Super Bowl. O at whoki ai o ngongo ni te kai ke mao e whakaigiki, pe mo ola ko ia ki e timi nani kuna e whainolo. Ko e sipotipe ia. Ko e tuunga o e ea, i hana tuku mai me wa awakai matangi tonga i whamoto whakahoko atu e pesa kuila. Malo lau mari ho eki pia moe lere e tonga kotoa, tai tari whiwhi ki motolu ki he tau whamatala ea ko ia ki he efi awhini. Ngai tānoa lalahi le vai noi aho whatonga i ange. Au whia pe whotunga langi ki e konga lahi ngai vai whanua ko ia o tutonga, pia malape ki ei moha uha tu umoto o lolo lahi ngai taimi ki he whakatoke lau, o kamata pe me he ongo niwa wawau pia moha apai. Lahi ki alo mari pe ki ngai vai whanua whakatonga, tau te whitoki Tongatapu pia mo eua. O kai rewenge tau imi sate lai te whakatonga inge altamaki uha. O kune kei ngā unu me me ta whakatoke lau hake ki he ongo niwa, wawau pia moha apai. Ai tene kei o mai peha au whia, uha tu moto o lolo lahi ngai tai pia moha mana mana. Lai ki alomari e pe ki Tongatapu pia mo eua, tu ke ngai tai me au whia e whotunga langi, pia malape kei moha uha tu moto to holo. Tau whanonga koe he whia whini ki a pongi pongi. O makatounga hene kei tupe tau whatokanga hako, pia moi whare ki whanki i wakaiki, ke tokanga he o ki tahi, ke kai potahi ko ia, o e ongo niwa pia mo wawau. Kahi Pasifiki ahu ni makoe ka hoko mai whatonga i angi altamaki uha o kune ngā unu mai, ke ta whaaki whakahifo, pia whafofua ke ngā unu whatonga ke mamao pia miho tau eria, i he pure lulu pia moi tō pure lulu koe wikeni, pia alo maari ki he ongo niwa, wawau pia moha apai, ka aku whai tokanga ki altamaki uha vai, o kune ke ngā unu mai pia me ta whaaki whatonga ifo, ki Tongatapu pia mo ewa i he whalaite pia mo toko naki whakaosinga ko ia o i wike. Ka hi tau whanongat ko ia i he whia whini ko ki a pongpongi, whatonga inge lahi ki au whia pe whotunga langi ki he ongo niwa, wawau pia moha apai, tuke hanga taimi, ia ha uha tu moto lolo lahi ngai taimi pia moha mana tau te whito ki he ongo niwa. Alo maari e pe ki Tongatapu pia mo ewa, tuke hanga whaki au whia tene ngā unu mai pe me ta whakawhakake, tene o mai ha uha tu moto ki Tongatapu pia mo ewa a pongi. Ke iangi pe tau tokanga matangi pe me hake mo toke lau hake, o au pe ke maritahe ua noa ke kotoa pe ngai potahi koia o tutonga, pe hiki hake o ke maritahe ua nima ke potahi koia o e ongo niwa kai pe whoki wawao. O lau tahe le wako fua mawhanake poni, te glise se ua tolu ki he ua ono. Whamatala ea ke pongpongi, whatonga ingi altamaki uha koni o kune kei nofoi. Ofi holope i he eria e ongo niwa wawau pia moha apai, pia whafofua ke ne mafola mai ke Tongatapu pia mo ewa. I he hoa tā koe a pongpongi tene, tō fuhia kotoa pe o tonga i altamaki uha koni. Ai tene o mai pia au whia moha uha tu moto, malapeke lo lahi angai taimi. Ke iangi pe tau toka ngā matangi pe me hake mo toke lau hake, o au pe ke maritahe hongo fulu ke taha nima ke houa, pe hiki ake o ke maritahe wanoa, ke kotoa pe ngai potahi koia o tutonga. O lunga taha le koe fua mawhanaka pongpongi, i au pe ke tigilise se tolu noa ki he tolu taha ke kotoa pe o tutonga. Tai mi hua pe moi mamaha ko e tahi, maha toka ia i he toi minte ua nima ki he walu he whiawhini, tau maari e toi wanoa ki he ua a hengi. Koe la a me mahina, a manaki ke hopo e la a o sua walu pe me hiono a pongpongi, pe a tō ia i he osi minite ua taha pe me fitu, ue whiawhi pe ko ia a pongpongi. Hopo e mahina, toi mite hongo fulu ke taha watu a poe poni, pe a tō ia i he toi mite ua walu ki he ua hoa taha whiawhi ko ia a pongi. Whaospea tau wakai ki he tau whamatala ea ko ia ki he aho e nima ka hoko mai, o ka mata he pule lulu e wikeni ki he sāpate ko ia whakaosinga e wike. Alo maari e pe tuke hanga taime au whia e whotunga langi, pe malape ki ei moha uha tu mo tō holo. Malunga tahare wako fua mawhana ki aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, au pe ki tigilise se tolu noa ki he tolu ua. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo apito ho mou mea mai, ka mou mea. Pesa kuila ia mo e tuunga o ea ka tau toi wakayangi pihe ki ngahi ulu i o ngongo. Mole mo ui e talavouta o taha tolo me i Holonga tukua ki iki he soki he uhila. Ka mata i he ahoni whakataha aho tolo e ka minista lao e kominiwe lio ka o ke minista lao ka koe tokoni pale mi ao tonga ni toke tā vidia mi Latu. Pe a whili toko taha ako Tonga me he University Pacific Tonga wa i Tonga nike ne taki i he whāna wako whakatoa o University Pacific Tonga.
Moe ka katoi pea o ngā hiongongo mo le tio kai umaa ai television ni Tonga ki Hawani me fra amo nia o taki kotoa to pea ki roto whane kotoa. Kai maloi tau kei whi ao mai ka mō me ao. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin, a 13-year-old boy died in Holonga after being electrocuted. Deputy Prime Minister attends the Commonwealth Lower Ministers meeting in Fiji, and a Tongan student is Tolosiale elected to lead the entire student body of the University of the South Pacific. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well as the latest news from sports and the weather update. Now for the news in detail, I'm Vahefanuatu Paula. A tragic accident in Holonga has claimed the life of a 13-year-old boy after he suffered an electric shock. The Chief Police Superintendent Tongataufa confirmed the incident to Radio Tonga News, saying that the boy was electrocuted over the weekend near his home, close to a chicken coop. Authorities says it is not yet clear whether the electrocution occurred inside the house or outdoors, but investigations are ongoing. Police are working closely with the Health Ministry to determine the exact cause of the incident and to ensure proper safety measures are put in place to prevent future incidents. A 3-day Commonwealth Lower Ministers meeting is currently underway in Nandi, Fiji, which is attended by the Deputy Prime Minister, who is also the Minister of Justice, the Honourable Dr. Viliami Waske Latu. This is one of the largest international gatherings of law ministers and attorney generals focused on legal cooperation. Lidia Taukapo with the detail. Speaking to Radio Tonga News this morning, all the way from Nadi, Dr. Latu says the theme for this year is anchoring justice in a changing tide, strengthening the rule of law for a resilient future. This week's agenda covers several key issues. These include the use of technology to improve the delivery of justice, model contracts for managing natural resources, legal reform tools, and stronger protection for fundamental rights. Outcomes from the meeting will guide the Commonwealth Secretariat ongoing work under the Declaration on Access to Justice. They will also help shape the agenda for the 2026 Commonwealth Heads of Government meeting in Antigua and Barbuda. Dr. Latu is accompanied by Solicitor General Sionis Fa and Nuku'alofa from the Ministry of Justice. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidia Taukapo. Tonga's permanent representative to the United Nations, His Excellency Viliami Va'ingatone, has called for stronger data systems and digital infrastructure to better support small island developing states. Tone urged the international community during the ECOSOC Partnership Forum held in New York. More on that story with Senolita Tuivai. Speaking at the side event during the 2026 ECOSOC Partnership Forum, Excellency Va'ingatone highlighted the growing risk faced by island nations, including climate change, natural disasters, and limited resources. He stressed the need for practical tools to help governments respond quickly and effectively. He added that integrated data platforms can help decision makers better understand which communities are most at risk, where critical infrastructure is located, and how partners can coordinate support more efficiently, especially before and after disasters. He also welcomed the proposed SITS Center of Excellence, a platform designed by island states to improve coordination, reduce duplication, and support the implementation of the 2030 Agenda and the Antigua and Barbuda SITS Agenda. The forum brought together governments, international organizations, and private partners, highlighting a shared commitment to data-driven solutions that strengthen resilience and drive sustainable development for the world island nations. A student from the University of the South Pacific Tonga campus has achieved a historic milestone after being elected to lead the entire student body of the University of the South Pacific. This marks the first time a student studying from Tonga has been appointed to the highest student leadership position at the regional university for the year 2026. I'll tell you more on the detail. In a statement released by the University of the South Pacific headquarters in Suva, Fiji,
A Tongan student from Pelehake, Istolosiale, was confirmed as the newly elected president of the USB Student Association Federal. The USBSA Federal represents and leads more than almost 30,000 students across USB's 12 member countries, including Tonga. In an interview with Radio and Television Tonga News, Istolosiale expressed his excitement and gratitude for achieving this milestone. He said he was elected during the 31st meeting of the USB Student Council held in Nandi, Fiji late last year. He replaces the former president from Fiji and will be supported this year by Vice President Kaushik Kumar, an Indian student based at the Lautala campus. Although the USBSA Federal Office is based at USB's Lautala campus in Suva, Siale confirmed that he will carry out his duties while based here in Tonga. He said he had not initially planned to contest for the position, but encouragement and support from colleagues motivated him to put his name forward. With the new academic year set to begin in 2 weeks, Siale has also shared a message of encouragement to students across the university, particularly those in Tonga as they prepare for the 2026 academic year. Istolosiale completed his undergraduate studies in geography and history last year and is continuing his studies this year towards a postgraduate diploma. An opportunity to win the most popular online contestant at the Miss Pacific Islands 2026 beauty pageant is now open. The online voting has been launched through the official Miss Pacific Islands Facebook page, allowing the public to support their preferred contestants as part of the Miss Internet voting category. Lydia Tongatapu again with the detail. This voting platform gives Pacific Islanders across the region and abroad, as well as international supporters, the chance to endorse their country's representative in the regional pageant, which is currently underway in Nadi, Fiji. Meanwhile, a prayer service to mark the beginning of the pageant week was held yesterday at one of the shrines in Votoalevu, Nadi, bringing together contestants and officials in a moment of reflection and blessings. This follows an introductory ceremony that was held online via Zoom last week, marking the first time in more than 30 years that this traditional program was conducted virtually. During the session, contestants drew their order of appearance and received their interview topics for the first round of judging. Miss Tonga, Sosiana Patricia Taumoepeau, was selected as contestant number 1 with her interview topic focusing on environment and climate change. The Miss Pacific Islands pageant has kicked off and ran throughout the week, with many supporters have already taken to social media to congratulate Miss Tonga as she competes for the prestigious Miss Pacific Islands 2026 crown. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Tongatapu. And a 50-year-old man from Haveluloto is currently in police custody while police investigates his involvement in the possession and distribution of methamphetamine. The 50-year-old was arrested after officers conducted a search on his residence and recovered drugs and drug utensils, including methamphetamine, cash and electronic equipment used in the drug-related activities. The suspect reportedly attempted to resist police during the operation, but police managed to apprehend him and also seize controlled chemicals believed to have been used in producing illegal substances. Town police are continuing their investigations and are urging the public to report any information relating to illegal drugs to help combat drug-related crimes in the country. Meanwhile, town police emphasized the importance of community cooperation in preventing the possession, distributing and use of illicit drugs, which pose a serious threat to the public safety and social well-being. And that's it from the local scene. Sports news is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Welcome back in sport. The three Wesleyan colleges have wrapped up a historic in-the-house sports competition after 3 days at Falauheleni Sports Field in Toloa. Reverend Hingano Halaufia, the chairman of the Inter-College Sports Committee, told Radio and Television Tonga that it was the first time Tupo College, Kunsalote and Tupo High School competed together in a single event.
The competition was part of celebrations marking the second century of Christianity in Tonga and preparations for Kunsalote College's 100th centennial anniversary. Rising stars showcased their talents alongside former athletes, and Halaufia thanked parents and ex-students for their support, praising the spirit of sportsmanship among the schools. The next in the college sports event is scheduled from April 14th to 17th at Teufaiva Stadium. And that's sports news. There was sports with Pia Olie. Up next is your latest weather information with Pesakuila, a meteorologist from the Tonga Met Office from Fuamotu. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy conditions over most parts of Tonga with a possible showers of rain, can be heavy falls at times, especially to the central up to further north of the group. However, fine weather to the south, especially for Tongatapu and Ewa. From the satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud bands moving in from the northeast and approaching Nuku'alofa and Nuku'alofa and continue to moving south to Vava'u and Ha'apai with a mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. However, fine weather over Tongatapu and Ewa apart from cloudy periods with possible scattered showers. For the current warnings for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for the Niuas and Vava'u coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, this trough lies over the Kingdom of Tonga and it is expected to moving over to the west and continue to moving south by Wednesday and Thursday this week with a mainly fine over the Kingdom of Tonga and with an east to northeasterly wind flow. However, there is a trough we are now concerned and it is expected to approaching Tongatapu and Ewa from the west by Friday and Saturday, the end of this week, with a mostly cloudy with possible occasional showers. Let's bring in the weather closer to home into Island Division. From this evening until early tomorrow morning, we expect mostly cloudy over the Niuas, Vava'u and Ha'apai with occasional showers, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm, but mainly fine over Tongatapu and Ewa apart from cloudy periods with possible scattered showers. East to northeasterly winds reaching up to 20 to 25 knots, especially for the Niuas and Vava'u coastal waters, and the overnight minimum temperature of around 23 to 26 degrees Celsius for all of Tonga. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition with a mostly cloudy over to the Niuas, Vava'u and Ha'apai, and this trough continue to extend over Tongatapu and Ewa by tomorrow with a mostly cloudy for all of Tonga with occasional showers, can be heavy falls at times with possible isolated thunderstorm. East to northeasterly winds reaching up to 10 to 20 knots for all of Tonga coastal waters, and the maximum temperature for tomorrow of around 30 to 31 degrees Celsius for all of Tonga. For the tide prediction, low tide at 7:35 p.m. this evening, high tide at 1:45 a.m. early tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 6:28 a.m. tomorrow morning and will set at 7:21 p.m. tomorrow evening. Moonrise 10 minutes to 12 midnight tonight and moonset at 1:32 p.m. tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Wednesday until Sunday, the end of this week, we expect fine weather apart from cloudy periods with possible scattered showers, and the maximum temperature of around 30 to 32 degrees Celsius for Nuku'alofa in the next 5 days. Thank you for tuning in. Malo Aupito. See you next time. That was Pesakuila with the latest weather update. Wrapping up your English news for the hour, but before we part, here's one final look at tonight's top stories. A 13-year-old boy died in Holonga after being electrocuted. Deputy Prime Minister attends the Commonwealth Law Ministers meeting in Fiji, and a Tongan student is Tolosiale elected to lead the entire student body of the University of the South Pacific. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.